Halo, jumpa lagi bersama Anin Bocil Random. Sowi naik truk nak. Coba kayak Mbah Pur. Sowi gak ngevlog peh jan. Kapanane riyo lali dah aku pengen ngevlog. Peh jan, jadi aku sampai bingung aku jan. Ya sudahlah. Hari ini kita ngevlog lagi. Pasti kangen kan sama Anin Bocil Random? Oke, hari ini kontret 3. Kontret 3, lihat kontretnya enggak? Wih, kontret 3 hari ini. Naik truk, naik truk belanja. Hari ini belanja. Naik truk. Naik bisa? Bisa. Dan naik. Iki truk warisane Bapak Anin ki warisane iki. Wis sempal iki wisan wis gawe akrobat barang diwaris ning Anin dia. Alhamdulillah. Naik truk ndak belanja ya, naik truk ya. Oke? Oke. Hihi. Halo, Nena. Halo. Naik truk belanja ya, tumbas apa? Tempe. Oke, lah ini digani Bapak Anin. Ayo naik. Duduk, pegangan. Yes, ayo. Dadah, bos pamitan Bapak. Pamitan Bapak. Salim dulu. Salim dulu. Dadah. Naik truk belok keren. Naik truk. Oh kaget ya wes leren se. Duduk pegangan. Duduk pegangan. Yeay, pelan-pelan ini. Loh, lapo? Ayo belanja. Belanja ini. Iya. Kan jero wae tuku belanja tempe. Kon ndelok mbik barang. Ya. Oke? Oke. Hai, duduk nak. Ayo. Tarik Mbak Ibu. Duduk. Ayo. Udah. Apa udah? Belum. Apa kok udah? Udah. Ya pegangan. Pegangan. Lihat Embi. Ya, duduk dulu. Ayo. Lonjo iki. Mengkok. Malah pengen alek munggah. Mana ambeknya? Ayo belanja iki. Tak geret. Culap. Enak ini kan aku orang gendong. Udah. Nyapa kok udah? Situ aja duduk. Belanja tempe ya. Ayo selak nyamuk tok iki. Loh, nyamuk tok iku lho nyamuk. Ayo gendong teko nggen. Udah. Kok udah toh? Loh, nek mbik toh? Iya, mbik ayo lihat mbik. Kok udah toh? Ayo. Pegangan. Nyamuknya dikeruk nyamuk loh nih.
Udah. Udah. Duduk aja lo. Ayo. Ayo, kayak endang gado ya. Kupu-kupu ke lo. Mana kupu-kupu? Oh, cari ono kupune. Gak gelem. Gronjal-gronjal lah. Apa mbik? Kayak mbik. Ndi, kayak mbik nang ngono. Ayo. Mbik to? Ayo tak maju gak ketok. Udah, mudun. Putun. Ya wes, mudun dhewe. Piye lek mudun? Toko kene lho, toko kene lho, kene. Toko kene turun. Tuat. Mbek. 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 Alah, sidone mlaku. Mboke sing gawa treke. Alah, ayo jalan. Banyak. Mana banyak? Banyak. Ayo jalan lagi. Mbek. 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 Mana mbek? Yang kono ya. Ayo jalan, mbas tempe. Yo sampai gak lewat kene sampe tamburan nang kene. Weh mau intik. Malah aku iki sing nggawa truk iki. Nah, ya wes. Burung. Apa? Burung. Burung? Mana burung? Ayo jalan lagi. Ayo, terus. Ayo. Iya, mbek ya. Ayo jalan. Ayo terus jalan yuk. Ayo. Apa? Pikir nyamuk. Kayak mbah ya. Nek mbah. Ayo. Iya. Ayo terus. Ayo. Agak tuh warung ya. Terus dane aku sing nggawa. Engko ae tumpakne. Ayo. Ayo naik. Naik, wes gak warung tuku sik aku. Gak tuku tempe. Ayo naik. Naik. Belanja jajan. Iku oleh apa? Tempe sama sayur. Ayo pulang. Mari berbelanja. Ayo pulang. Aja medun. Ayo ki lewat embong ae. Yeay. Iya, tumbas ya. Tumbas. Dari leboknya truk guys, kangelan. Ya, ayo pulang, naik truk. Ayo pulang. Ini lo jajannya lo gak dipangan. Semangan boke, masuk tuh yang senang gambar tok. Itu tidak suka sama jajan itu. Menggok tuh dok. Nah wes, ayo. Ih, pegangan ya. Pegangan ya. Nah ini kan penak. Ayo. Ih. Kayak belonjone rakyat. Lah, kuwi belonjone. Timbang planet. Yeay. Ayo pulang.
Iya nanti di rumah. Oh ya gak dimam mbek sampean. Aduh, dam truk. Mbak, ya Allah. Menggok. Menggok. Yeah. Ya, menggok sik. Ayo naik. Naik. Nggih, Mbah. Ke lembah lho. Dadah, Mbah. Kae lho. Dadah, Mbah. Nggih, Mbah. Ayo, gendang liwat. Yeah. Enak ndene ketagihan ngono. Ndene ketagihan. Ndene enak. Enak toh? Penak lah. Udah tunggu. Santai kawan. Dene demen hari ini hari yang cerah. Saiki wae menggok. Dan dalane curam iki. Satu, dua. Pegangan, Dok. Pegangan. Kaget gak? Kena. Pelan. Ayo, pegangan. Wes penak. Alon-alon. Jaja nih mana? Jaja. Oh iya kuwi, Ding. Ayo turun sik. Pegangan. Turun. Oh. Ayo. Turun. Mudun situ loh. Mudun sini loh. Ada mudun. Iya, mudun. Bisa toh? Ya aku tiga munggah mudune. Ya saya jalan. Ini gak dibawa. Bawa ibu. Ya jalan sana. Ibu bawa ini gak bisa. Ayo jalan. Pulang ayo. Pulang. Boleh nyaker. Mantap. Sing gowo boe lagi. Gak gelem gowo. Siapa lho? Kanza. Ayo pulang sih. Carapan. Ayo pulang dulu. Nanti ayo main nih. Ya. Siapa? Bule. Aku numpak motor. Ada. Mari belanja ya. Belanja. Rodok kejerumup nang kono. Gak kerja ya kebandaran gerodok. Ya lek mudun. Ayo. Balapan karo. Lho. Ayo. Hati-hati ya. Sak puteran. Yeay. Ayo. Sampai rumah. Boe sing geret. Ayo. Yeay. Sudah sampai. Wangi. Mampu kembali. Bapak sing jereng. Bapak, terima kasih. Aku iso mau mbah. Anin mau jan kocak adusi pisan kuntre terus blonjo iki mau. Sampai rumah dijereng nih sama bapak. Dadah. Oke, sekian vlog hari ini. Belanja ke warung. Dadah.
Dadah. Cek. Ding tang ding tang ding tang ding tang 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 ding ding tang ding tang. Udah? Capek. Capek tuh. Capek. Oh iya. Oke, bye.